Namhla-ke live laseNdiya ligubha kulona-ke lisuku lekutalwa lakhe-ke Mahatma Gandhi lokungelomunye webantu labahamba embili kulo-ke liva laseNdiya kuthi lelive leliya-ke lifole mazibuse kanti namuhla-ke lihhovisi lase-India lapha-ke eveni laKangwane nalo-ke libe ingcenye lomsebenzi ngekuthi-ke linikelele bona-ke bantwana bendlunkulu balapha-ke kaLozitha ngadokota incwadi baphindze futhi-ke babaphekele kanti leli hhovisi liphindze lathembisa ukuthi kutseke mathutane litawufaka fenisi kuleya nkulisa i-anniversary ya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi-ke indvodza-ke velele yatiwako-ke ukuthi yona leyaba cishe phambili kulaba labafuna indiphethe yelive laseNdiya. So kulo mnyaka lophelele sahlanyela ihlahla eMbabane esibambisene na-Commerce naye masipala waseMbabane. Kulo mnyaka-ke sithe no asibuyela kaLozitha simane sinathi sitomane sinikela ngaloko lokuncane lesinako sibiye sitophekela labantwana ngosiyami labadzingile sipheke nje sibe nabo ngaloko ukuthi sifuna kusida la kule crash i-crash lena lebonakala ukuthi idzinga lisito kanti iyento umsebenzi omkhulu la kaLozitha sesithi-ke mhlawumbe kuloku labake basicela-ke ukuthi sibabambise kuloko lokuncane lesingababambisa ngako sesithi-ke mhlawumbe asesithe namhla sicale ngokuthi babuye bonke abantu babone lokho ukuthi kwenzakalani la kule crash sesithi-ke after babonile ukuthi kwenzakalani sesingabese-ke sebayati bantwana bonke nasefuna ukuthi kunesikole lebangafundza kuso Judani seyingabuya-ke mhlawumbe i-High Commission yase-India ibiye mhlawumbe lana lesikubukile nje ukuthi sicabanga ukuthi bafakela fenisi. Umhlonishwa-ke waselutse umhlonishwa Vusisiwela ubonge kakhulu lona-ke leli sitho elichamuka kulo leli hhovisi laseNdiya lapha-ke eveni laseSwatini kulandzela ukuthi-ke avete ukuthi baningi kakhulu kubantwana bendlunkulu khona-ke kaLozitha nakuyo yonke le nkundla yaselutse. Uningi-ke embasada ngosiyami la sasendele kona sewusephile stationary usithembisile futhi nekusina-fenisi utawubuya atoseyifakela la kule ndzawo yethu lena la kufundzela khona labantwana kule nkulisa yethu sithi nje asithathe leli thuba sibonge lokho ukuthi baseNdiya bakhanze kukuhle ukuthi bebangete batohlanganyela kanye nathi singumphakathi wakaLozitha ngephansi kwenkundla yaselutse kuyasethobisa kakhulu lokho kuyasijabulisa ku-commemorate lolu suku lolu sikanye naye embasada waseNdiya. Lelo hhovisi lidumise kakhulu ukusebenzisana kahle-ke emkhathini kwabo-ke na-Eli Penboy naye-ke namuhla-ke bekade-ke aphekela bona-ke bantwana bendlunkulu bakumahwalala ngelisidu-ke lichamuka khona-ke elihhovisini laseNdiya. Ethendzabeni temsakato yeMaswati Channel, ngingGary Carlos ngaLozitha.